Sanibonani, uKing Nuba lo possible boca umuntu ogqoka kahle ezweni. Bakwethu la ngizonethulela enye brand enzima kakhulu ekuthiwa i-fake. Omunye azibuza ukuthi i-brand enjani le kuthiwa i-fake. Bakwethu i-brand kaKing Nuba le azicabangele yona ezogqokwa izwe lonke futhi Naphesheya izogqoka. Umuntu uyazibuza ukuthi igama lini leli. Ngike ngabona ukuthi abantu banamahloni okugqoka ama-fake. Ngathi angekho i-fake eyi-original. Le yi-fake eyi-original. Kusho ukuthi wonke umuntu uvumelekile ukuthi enzeni agqoke i-fake. Nawe-ke lapho ukhona-ke unalo ilungelo lokugqoka i-fake manje noma inini noma ikuphi. Bakwethu ngiyacela ukuthi i-fake itholakale la kumina kuphela. Kungabi bikho umuntu ozokwenza i-fake eceleni. So sheshe ukuyibona-ke i-fake engaso-original ngoba kukhona i-fake eyi-original ne-fake eyi-fake ngoba azoba khona ama-fake. Bakwethu ngiyacela ukuthi siwe phansi ama-fake but kube khona ama-original kuphela ama-fake. Ngiyacela ukuthi konke kuqonde nje kube nje. Kungabi bikho ozokwenza ama-fake kodwa kuhlele kwama-original kuphela. Ngiyanithanda kakhulu. Owafunayo kama-fake uzoxhumana nathi kule number enizoyithola nje la phezulu yabo. Noma ikuphi siyafinyelela ngama-price affordable. But-ke niyazi uKing Nuba ukuthi ugqoka into ezidurayo kuphela. Uzothanda ukudura kancane. Ngiyabona nani ukuthi inhle kanjani i-fake eyi-original kodwa. Siyabonga lapho. Kulunzawo.